di hita saluhna. Hita peparannya putar aja silai sabungan si walu turpuk namar hauja tu silalahi nabolak. Nadong di provinsi Bantenon. Untuk mau lihat mah hita tutuhatta pardenggan basai. Ala buiro tok kita di Ramoti jala bui ku marpung hita di sekretariat tahun songon nasoma. Di hamu amanami songon nong taboto kita setiap hari Senin ima mangulaho nakka adat ni hita halak Batak ruhut-ruhut ni para daton lasongoni doho takka nahobar tu akka ulaun-ulaun ni halak Batak. Jadi oputta si jolu-jolu tubuh gudang rumah bain akka ragam ni ulaun di hita halak Batak. Baik di ulaun Nabulun, baik di ulaun Mehmet jala di akka ragam nei. Salah satu dia ragam ni kanong binanya puta si jolo-jolo tubuh ima ragam ni sulang-sulang tu na tua-tua. Jadi onto tu perlu do botota tarbuhado mangulahon ragam ni sulang-sulang on tu na tua-tua. Jala piga macam do ragam ni sulang-sulang on. Jadi di soal nunga mangarade bidang adat dohot taropota nagawe narasumber tuhita apala di Borginon. Jadi rakma BG mahita jala ta pasahak ma tu bidang adat dohot tarobo. Partikenon pasatami ma tuhamu butima. Mari hita peparan putar aja silai sabungan sewalu terpuk namar hojaku silalahi nabolak. Obar tu materi na di pasahak ni amata ke penasehat tanah kini ngani ima ragam goar di sulang-sulang tuna tua-tua sondoknya di atau kami sulang-sulang manang maru lagi tuna tua-tua na tua-tua boy dohonon songon penghormatan iya balas budi tuna tua-tua ale arong dosi pata sulang-sulangon ro ianak konda manang boruna ala-ala dang leleng tubuh-tubuhan manang maridang didapot tonda tua-tuana jala disulagi na tua-tuana adong dosongoni do akalan nasi ngate. Jadi di hamu akamarami adong pendapot nama doko di nama nulagi na tua-tuaon dibagi dua kelompok ima magida tingkatan na ale adong nama dokon opak kelompok dang jadi masalai edang mengurui maknanai ido tohinon ale teh hutama manu lagi na tua-tuaon opat kelompok ase takasan no di dia para singan neonate na perjolo dihamu amanami ima sulang-sulang peparan sulang-sulang peparan di dokomon mangalir si panganon na tabo jadi namang wala honon holan peparan ni na tua-tua idol peparan ni na tua-tua namang wala hon mungkin latar belakangna di bereng na tua-tua na nunga batua jalamar sahid arung ma dos niroha niaka yana konna naeng pasatu sulang-sulang tuna tua-tuana omari na sulang-sulang peparan mana pasaton si panganon natabo ate jadi molo di tingkat sulang-sulang peparan marang si panganon natabo pasato si panganon natabo
Dan perlu diundang di son akka orang di hula-hula. Dan pola satu orang di hula-hula. Cukup akka opung di halaki Bapak Martino Dohon. Imana terus na Martino Dohon. Donga sahuta. Manang-adong berbalok alat di tingkat di ido nate. Ido. Jadi tikina maulang yon. Takasma di pasahat akayana kona turu-turu di sipanganonon tu natorasna jala dibalos na tu naon doh dekke si mudurudur adong pakirimon disi ate pakirimon ni anak kona pasahat tot si panganon nomor tudu-tudu ima si panganon na ditabian da kiringaninon asang giat tiur parnida di natorasna jala hipas-hipas ate jala anggiat memasuk-masuk na tu ina merhite-hite tangyang na tu debata ya anak konon natorasna pasahat tot dek si mudurudur asang giat mudurudur akka piro pernaon ate nah urutan nama lagi parjolo sian anak nasiahan bagi hukma tu anak na si pai dua dohot satu nasing dung sainon tu boru nasiah kangamba madu lagi imarakin anak-anak dohot baru main na ate selalu pemain ate baru borula do helana mulai siakan mangihut tu se tu marurut dong sainon sama tu poho puna siakangan siap bawa marurut muse ate saya siap poho puna sianak masuk tu poho pu siap bor siakangan laos mangihut mamuse. Jadi ditiki nama sa sulang-sulang on dengan medokon akka hata-hata miladenggan sehat maho bapa sehat maho inang sehat maho bapa inang amang molo parumain na do akka anak na do buruna bapa inang molo pau puna opung akka marhata na ulina denggan ma akka marhata pakirimo kudi bata asanggiat na tua-tua di bagasan hai pason yala tiur pernidadanna dahu-dahu akka sahid ima molo sulang-sulang peparan ate nama ngiyot nama duahon ima sulang-sulang saupu napa duahon ima sulang-sulang saupu nak kini kan peparan ni natu tuaido kalau saupu marang di dokomol sulang-sulang martubur diarung diarung ate martubur diarung malo saupu martubur diarung inda ima malo ni ako putana jolo songonda masagi ragam-ragam ni nama nulangi ate nakina parjolo sulang-sulang peparan manang di dokoma pasahaton si panganon natabo napa duahon ima sulang-sulang saupu manang martubur diarung ate tengok damangna martubur diarung jadi biasanya mau dison tingkat opu igijang mau tabereng ison tingkat opu mak dibain sudio na sopuon apa ini toro deng itu bapak na itu nggak sopuon omon nomor sana di roha nggak terbelgaun ubelga sulang-sulang saupuon sian sulang-sulang peparan ate
Jalan manisa di son, satingkat igijang, opung na igijang, omanon na gabi Raja Panise, igijang on, igijang di opon, on. Ate, imanon na gabi Panise ate, ya ate, ya. Jadi taringot biaya narikot di son, dagido. Mardos ni roha do halakon, boy do talakonan non, mananggunginon, boy do akkanyon, sudeon, na menanggung dagino do sude mardos ni roha. Alada onan non gabe ador si pai huti huton. Artinya mulai di pamasa sudi menanggung tu na asing pehaduan basongori masude. Ate, jadi sara kesepakatan mon dina sida iman idokonda gabe ador si pai huti huton ido ador gabe ador si pai huti huton artinya molo nunga dimulai songoni nomor niro sudah membagi kabiayaon tuna mangi hupe naing masongoni ale molo misalnya holan peparan indah tua do nasi lagi ado na menanggungon tuna mangi hupe no songoni ba. Jadi adong sada kesepakatan ima molo sulang-sulang martubur diarongon. Ate, jadi tingkat nenon agak tibuk. Torok mainon. Sian sulang-sulang peparan. Nah, molo dison dan pola dison digokon horong ni hula-hula dohok tulang. Cukup do sahuta ale-ale dohot akaho barbalok ate dang pola di son dilibat ton hula-hula dohot tulang ima binara te setakas tahu to ya namangihut napatulungon ima sulang-sulang hapujungan. Sulang-sulang hapujungan. Ibu tuh hapu artinya hapujungan. Hapujungan. Aha hasomalan nida tuh inon si pangaron dan si hasomalan nida tuh ima dipasahat ate ido sulang-sulang hapujura manang didokom mo istilahnya dohot sulang-sulang tohot-tohonan tohot-tohonan nah molo rison sulang-sulang tohot hapujunganon manang tohot-tohonanon nunga digokon dison hula-hula dohok tulang dohok marison dan ate disulang-sulang tohot-tohonanon nah sama suku-suku muna na kininganinon boy no mardalan ulus boy mardalan ate nah dung sude akka yanak kondon manulagi do akka peparan ini opung partino dohon do hula-hula naon. Ale dang idok manulagi mulu na hula-hula na manang tulang na tu perburuan na idok mar meme. Ate di meme. Jadi malah hula-hula do tulang manulagi berula unang idok kau maru lagi berekku wenda molo tulak kita maru lagi berekku salah do ya marmeme buruku marmeme berekku ate itu te udah salah bang pangatus onda ada marmeme dah iya omara dison nunga dison lengkap sudi baru naparpuri ima sulang-sulang hariapan
Sasitong na dang hariapan on. Nuro na juro da kita dahalak hariapan. Dung peparpudi-pudion ni dokon hariapan. Nuro na jolo hariado. Sulang-sulang harian. Hariaan. Ido na jolo itanda. Berubah mon sesuai dengan perkembangan waktu di dokoma sulang-sulang hariapan. Nggak usah sitong dan sulang-sulang hariado. Harian parpuri. Ate. Bui dok koronon di dokon pasuda ari-arina. Pasida ari-ari. Ari-ari do ari-ari. Dan hari-hari dengan tuli dan hari-hari pas sudah hari-hari alana memang molonunga majalo sulang-sulang karyapan bahwa dambui mana majalo doh pasaton adat ate boy do robana adat ale dang perhak majalo doh mangalean adat itu teh. Ale mau misalnya pendapot mana nasihat bisa. Ale dang sada keputusan dan boy mabe sada keputusan B di paradaton. Dang boy pasaton jalan dang boy bangalen. Ima karena purna bakti matera. Mau bahasa di pegawai negeri purna bakti mah. Purna bakti sian adat ate. Nah, jadi enggak selesai para tugasna di paradaton dang boy be pasaton adat dohot pasahat majalo adat ate jalan nado dison lengkap mulubui saat matubunan hari alana inu hadam miniatur molo makorasi na tua-tua inon nah itu molo makorasi artinya molo makorasi molo ropa joni Tuhan Laos ima sudi. Laos olor di pasak di si ulos sekula hulana molo inaro sekula hulana molo amaro siat tulangna. Laos ulos na di pasak na idon don buan na imana gabe saput na ate. Tarsongoni mara amang na budi patora kami sian ragam-ragam manang goar ni manu lagi na tua-tua ada ngopat sada sulang-sulang paparan mana pasato si panganan databo paduahon sulang-sulang pahopo manang bertubur diarum patuluhon sulang-sulang hapujungan paupaton ima sulang-sulang karyapan manang pasae ari-ari ate tungadong na orang takas di panorang yon damion partikero di pasat tami Tuhan muamang buti pak ya adong na orang takas ya na uliatin na diamat taguru ya udah sudah hato naung di patorang amat taguru inakin jadi aku neng manukun sawatik songot sulang-sulang saupu manang na martubur diarum jadi nausuku di son amang guru isi done sulangan na mulai son alana anakin nga sudah keluarga do namaraha marangki kan hidup jadi isi done sudah gini so ya, mau misalnya sulang-sulang saupu kan ido amang udah, misalnya peparan di opuon, dan ido, adong 3, A, B, C, D, E, keluarga omba na isu lagi, sudah mau terlibat rap mengulahon sisa dah hasuton, ido nate. Ale terlibat mau gijang. Ewa opu ulon nabal gadon. Ya, adong dape.
Abang udah? Patakasul jo saotik narasumber nami, Ya. tuduhnya kini sulang-sulang ada do. Hapujungan. Hapujungan. Persona ya terberengau. Ulang nah hapujungan par sulang pasahat sulang-sulang. Ya, totonan. Tohonan. Nadong do na tua-tua. Ungahiray bereng umurna. Ale ingin ni mana manulangi botona. Malangsong ni natamatong. Hula-hula ni kejerusulangan na jalan memion na au. Pai may jauh Tuhani. Parlauku. Terhiray do itong hapujungan on. Ayaw ina may itong terakhir hadaponon na. Jalong nga hanaulah non. Ya. Jadi Roma tulang sudi. Ba ilayama imemema ibotona. Do na boruna lapatanna. Jadi Roma anaknya do pinopar sudi. Ya. Di pasahana tulang. Ya. Jadi antara tulang di berhadapan dohot lainnya. Ya. Butima Ya. masukan. Ya. Jadi artinya seorang orang udah pas deh, no sulang-sulang hapujungan, marang tohor-tohoran, latar belakangnya dia kan siapa peparan lah, saya hitungnya siapa peparan kan, inisiatif siapa kepeparan ada gitu. Alay ada sesuatu hal lagi do. Iya, ada sesuatu hal. Orang kita siapa molosong kan lah berarti manu lagi do kan. Berarti kan akay anak kona manu lagi nih tuara. Manu lagi itu khusus menghadapi tulang, Bang. Hah? Menghadapi tulang. Kita menghadapi tulang. Roh kita menghadapi tulang. Roh tulang ubagasta. Tulang taruh kan? Nah, kan dang manu lagi. Kesehatan pe yang memungkinkan ada jabutom magawe orang tulang. Tak kita belau. Gawe tulang tai. Roh. Mabuan dekes ni memehonon. Ronda. Manu lagi mah. Nah orang sekarang tuan tulai na manuna tu ibotona. Oh ya, balos na kan? Balos ni memeiro kan? Ya, kan balos ni. Iya. Naungi meme buruna, tutui balas makan ini nuangin, tulang makan, ya iya nggak jadi masalah. Pengertian di ujung nakindel. Ya, sama dia di sulang-sulang hapujungan. Jadi sulang-sulang hapujungan rokan artinya ahasi maka ahado si panganon hasomola hasolomon ni nyon nanaing si sulanganon kan ini nuangin. Jadi dipilih mbak, itu si dokon hapujung spesial, si panganon spesial. Ni na bersangkutan ini nanaing si sulangon ini gitu. Ale mulu dangadong be, ya sapa si panganon na biasa mbak. Bahwa ni huberin itu Iya. karena gawe tulangot itu tong roh jauh nikelena alani situasional. Ini kan situasional kan, iya kan. Iya. Ya. Jadi roh mana sida ibu malingkena baik pasah mau ibotona. Menunjangi mamu se ibotona. Ya. Dia berjudi Tuhan di hamu bapakku. Ya. Omah kita masih pangangan. Doh tangnya Iya. kita ide. Jadi pasti. Jadi kalau secara iya, jadi secara kan normatif kan sorot dong udah. Kan ada hal-hal pengecualian. Kalau norma sudah sehat doh dia sudah kan. Oleh karena sesuatu hal dan memungkinkan ya boleh kan. Iya, jadi termasuk di sulang-sulang hapujungan, marak marmeme hapujungan. Kamu jauh tulang, masalah jauh. Dia kan pesan. Ada sepatu baon, cilianokku tulang. Sama aja. Terjadi sonon, ada udah pendatar ujung indah, ada tahun. Jadi ada cita-cita aja, tak sahat, tapi buat merasa saya. Iya. Tersoni itu cita-cita itu. Ayo berarti ada terpujung son, terpujung di natuton, ada akapani roy, panutur natuton buat. Kan saya orang besar ada tu nih rumah baru masada. Ada terpujung indah, ada cita-cita di natuton, cibotonan. Iya. Naso tersampaikan. Jadi ada orang Sumatera natuton. Ayo support isu sama marang-marang. Ijo mah bulan-bulan. Aku nakingkan operan nado namarang itu kok beda-beda utara. Melukan orang senaking sian
aka do operan na. Jadi ana sita-sita dari todo naneng nana bago na masasya don. Ibareng nang hasapean naneng manulangi di boto na. Songoni no. Ya di ya OPG di kota kita. Teronjar rohana. Jadi sita-sita na lang sampai dalam situasi. Bisa. Sama tua sama songoni. Jadi kan normatif kan apa ya secara normatif kan sorot doh. Gitu kan. Ale kan ada dua faktor-faktor pengecualian sesuai dengan kondisi dan itu kan dia masuk kategori. Ale mulu sulak karya apa tondang buida motor asing do. Dan gitu sih kon hasutor itu mengulahor sulak karya paron do keluarga na. Jabuna don dan gitu. Hula-hula itu naro ate. Jadi kalau memang hula-hula iro memang mau ipatu apa sulang-sulang kaput jungan memang hijau udah hula-hula. Ijo udah hula-hula. Ijo. Ime, dagi sulangi dah ime udah. Iya. 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 Apa udah si Surya? Soalnya kurang hona huida suku-suku ni alusu. Atau nasalah manukut do manguda nak kiri. Patikus macam suku-suku mijau. Itu benar patah kasih kita. Soalnya kuas dulu jawaban ini. Isi nama ngulahon, odot tanam. Oh lo iya. Misalnya kalau keluarga ada mangulahon Sudimon, nama ngulahon. Odot hasahatan nai somat tong nama punya ini, punya hajat ison. Jadi om mari dok sisada hasuhuton, ulahon sisada hasuhuton. Iya berbagi dia mak kesepakatan dia lagi. Alai mau nunggu sudah berbagi, mau si BOP H2 Mangulau Sori ya tetap berbagi. Mau si COP Mangulau Sori tetap berbagi. Ima gabe ador si pai huti hutor. Artinya mau nunggu dimulai sian bonara saat tujuh dape naik mana Sori itu saya dokon gabe ador si pai huti hutor artinya sebonanai nungga songoni tu ujung dape batong basongoni ida tong unangan non iso berbagi apa iso dang berbagi dang ador si pai huti hutor ni ate dus masudi orang lebar julu itu aku tiba dua orang mabar badai. Oh ngoyat toh. Itu masih. Dang ador si pai huti hutor betul ni. Anggo itu faktor pengecualian dah bete. Adong dawe. Ya. Silakan. Ya. Ya. Menate Pak, dihamu narasumber. Ya. Masuk di kita sendiri. Ya, udah. Sulang saupung. Ya. Saupu dong. Ya. Jadi saupun terdiri beberapa generasi. Ya. Kakak beradik. Ya. Bolo adong di antara generasi non, oparan non, dan bangun duri Jerman. Bodi pada dana orang sudah waktu saupung. Dan bangun di mana? Berarti ada di antara sida naso berkeluarga. Oh, maksudnya sian. Oh, ya. Terus. Tersama ni Pak. Ya. Okan nama laksana okan odo mengudah misalnya keluarga nama hamar lagi A, B, C, D, E, oma saupu dah gitu. Sadopu. Okan odo nang si sulangon dah gitu. Itu kuna mengudah rakin adong doli Jerman itu. Iya. Berkesepakatan mau nunggu sepakat telah boy diulahon ya. Diulahon dah gitu. Mana misalnya? Sebangun di biau nak, kamu dah besi hina. Pindah desi sama ni. Kalau nak menjaga nak berari misalnya pilih bawa saudara bapak kan, bawa di antara nak itu dan bangun di sana. Kalau kamu nak orang besi hina. Dah semua dia pendapat ni halak orang muda. Naruh aku persoalan internal tu ya kan. Ujung selesai majalo persoalan internal baru diulahon sadahulahon. Malorong dope aka ruji na sodenggan bau nang ulahon atong amang udah. Unang yo lepat upa sulang-sulang saupon gitu. Ujolo dinggam malorong
duli-duli naso duli Jerman, adong dope dang terjalona selesai homai mau dang jadi aja jadi indah kan itu. Sudah kan dosti haro dia dato orang muda terlebih nama marangi kan sejaga udah. Dumpet tong sudah kan persoalan ini non selesai dengan baru mah boy diulah. Molorong dope ke perbedaan pendapat unang atur diulahon ate. Nano gawe makin orhon huradingkan tu peparan ini tu anak-anak sada kebanggaan do dina tua-tua mungkin rahita haduan ngopong-ngopong kita ledang opong-opong arabe sada kebanggaan do di hitau melubui tabere ka peparat tamar pungusudi dan itu songo dido kana tua-tua na jolo dung ibere ka peparan arong lengkap sudisi itu secara otomatis spiritnya tambah dan umurnya panjang itu. Ale dong lausu dia non lung nambah. Ale mulu sangai sido. Dakya sadana tua-tua isi kepuparan namar pungu lausi si mate jarang itu. Si mangul si mate. Anggoi masuk tuh. Pas marpungu seorang tua-tua akaya pino parra atau toso sana si kira sohiana aku bikin. Molodong perak. Luar biasa. Luar biasa lai pas orang yang mengulang sulang-sulang hari apa pungu sudah ke paranda lalu isi mati terkira dang nama dokon molo seorang mat dokon adong ale dekya do pe hubegi au do dokon da molo dong pe tabigi ba lasmaro ale molo seorang pribadi dekya do pe hubegi disang gabe sihatan imbar pungu sudah ke paranda lalu sisi bara mati tabona ibarate tatura tabona dunia ini kan itu tarsongoni mara enaro aku teh adong opu bisili dia songona so haida tutu suara anak hadakin ya baik nama muda melatih mak di awang guru nami jadi tangarong lupa hubungi nak nama nukun akka si patu pau di horong nis na opaton do si patu pau biso perangkat na bui adong go keharusan ikon si gagak duhut ima holan itu anggoinon yan mangida keberadaan dia ke harongan dia kaya nak kono dosa sitong dan ya ngau dok kanakin dia dimulanai mulu bui dan mulu sangap dun itu sona apa tari dahon balas budi ta ibarat temarwanino dia mah mau nakini hurokon ima tersongor horbo manang silumatak manang gajah toba kan odos ada paharan di kita batang nah betul-betul berguna di manfaat temang guna tersongor imara metafora ini tua-tuan mau metafora ini tua-tuan dan itu horbo silumatak gajah toba lu bisa gajah toba dan tua-tuan non permudu-mudu kita idon molo boy ale molo so boji bah boy mah digati do nasing nang itu imadakin nawar miak terus dia mangida keharongan dia kapino pernah unang dua ipaksa orang non gajah toba ale ne utang-utang doan termasuk matu sudah karya panon ai binige molo sudah karya panonin na ikon gajah toba dah pola dah keharusan ni ngaro tidak boy mananya terus dah boy do molo ido di sulang-sulang hapujungan tunda tute molo manuk na ya ai sukudo molo sulang-sulang hapujungan isukudo na tuai ayah hado hasomalomu bapa oma indero hasoloman dah kan ale molo hura toropi mungkin nasing mah ada gitu gajah toba manang namar biak ale molo dok kodo manuk na binatur wajib itu nak kuboto abang udah ada ahai bagi do abang udah ate adong surah-suram antara sudah masuk kategori dia dan sulang-sulang model lucu sulang-sulang raja nabi pasal sulang-sulang ini Angkoi penghormatan. Sulang-sulang dah tahu deh bang udah. Tahu di luar dia deh.
Di luar konteksnya deh. Ya. Iya, dah. Tetap doi perburu manulangi hula-hula. Nah, itu. Masuk kriteria Juni kan? Dah, di luar konteks deh. Waktu martugas sadua di Maria Convention Center teh napa satu sulang-sulang na tamu isi. Ingat tamu ya teh. Oke, tadi marah teh adong dobe. Undangan non di batasan dobe. Ya, isol. Ya. Enggak solot. Dia ide apa berjolo sama? Saya karena banyak ya, oke dah. Oke. Jadi kalau lihatnya taringot tuh sulang-sulang keriapan. Ya. Amang guru. Oh, molo ya ini ke molo magbadu daun sulang-sulang hari apa yeah. Termasuk batu doon hinanongan doon. Iya. Molo nga sampai batu warna sulang-sulang hari apa. Iya. Alana budo sulang-sulang hari apa di patupa. Amar umur 10 tahun 15 tahun. Iya. Jala jok kas dobe. Iya. Apala di son boy yalang akas pangalan na di sarinya kabunok paru dengan katutur. Iya. Tasong ni makana ibain sampai imbaran halak mapagwarna na badulu hinarawan do. Jadi katutur naro pedusi mangido do. Iya. Nasukuk-sukuk ko. Budo di son laos merda dan tula ulus matua. Iya. Ada na ulo di son sepatas ngoni panidohon langsung mo pasatang ulus matua ni. Lain nama mangna iboto na yon. Iya. Nah, terus nama udut tu sih mesti masalah udah satu dia do, ada kau bigi satu bulan hari. Nah, sulang-sulang hari apa? Nah, suku naking mah buro modo di ada di Batak Najulu, nang nason narion di pasahat ulus matua ada di sini. Mau lihat mah? Nakipe mah udah kokan di pasar hula-hula pasaton ulus lausima haduan ulusima gabe buan ni na tuan saput na kan udah kokan boy. Padua hon udah kena igokot do satu borani hari alana tikina pandalaton ulaun sulang-sulang karya apa ima miniatur ni haduan ate dia bana moding. Cuma di simar dalan ulus batuan ni dokon dia manguda haduan molo makorasi bana gabe ulus saput ido kan. Itu tingkat boy. Alih nak salah ita. Sulang-sulang habujungan saya dibayar atau boy langsung di hutan doh sulang-sulang karyawan. Boy desa pakai ton na dua. Disadari nih boy. Boy sadari nih. Ase sudi dia lari tahapan idang itu. Sulang-sulang habujungan langsung di pasar di padalan sulang-sulang karyawan boy. Lau sisido merdalan ima molodong do akka tiat-tiaran ni manang arta warisan di sima dia doson. Oh iya. Doson nabi hoi sini. Doson apa? Di situ dia doson kan di situ dia doson. Jadi mau dosongan dus banget tidak masih. Molo sulang-sulang karyawan. Oh. Sada. Jadi udah tapi kan mangalem mangan dan tuh dong. Tertentu. Manulang dan tuh. Oh. Ngai sian naisia tidak tuh ibu kejagal nai nun sitsang. Ini sih. Ini mau nona dulu. Iya. Karena mau di Jakarta 2. Oh 2. Nah. Sada untuk. Saya ada sulang-sulang ngomong. Oh. Udah tua. Boy. Sarana aku udah tua. Iya, boy. Dah asik dah. Boy sama nih. Boy do. Di sana pagi-pagi do di Patupa manunangi na tutua. Baru acara mga siyang usay si man Patupa dan nako. Hari apa maya teh? Hari apa? Ya boy. Ram deh, amang tua. Ngalate deh. Ya. Jadi mulai hati mak di narasumber nami. Jadi nak kita ringot tu ragam ni sulang-sulangon memang nggak sering tak bigi. Ya. Ali adong sa ada hasomalan ni akana tua-tua naso tak kafir pala di Borginon. Ima mulodong sa na tua-tua mungkin ngai boto mana ratikina. Oh, jorok tikina. Kemungkinan. Ya. Nah, jadi hidup ke mana
nang ngau mangan deke. Nah. Jadi deke on adong ihan. Donge pora-pora. Jadi sering doh bereng di hita anak kena tua-tua. Nau songonima. Mungkin ngai waktu pertikinan. Jadi on hira-hira masuk tu dia doh. Hapujungan. Masuk doh tu sulang-sulang. Hapujungan. Alana Asamalan ini tua-tua. Dipanggil kan? Kan dipanggil do. Di Parsita kan? Di Parsita. Iya, itu hapujungan. Alai itu ko pesulang hapujungan ujuli sukud do ada si pangaran na di halamone roham. Tanpa ditanya udah dikasih tahu dulu kan? Amang tua jadi sulang-sulang hapujungan mereka teh. Masih olah Iya, hapujungan, hapujungan deh. Dung di pasah hati 2 hari naik. Atau makorasi. Iya, itu teh. Ya. Mau lihat ya, Mak? Ya, dah. Jadi tarsong lima teh. Mau lihat mah melorong mahurang atus boy manon melalui forum adat tarobot tasukuk kita teh diskusi tadi sih. Mau lihat mah dia mau kamanami lasroha parsangak matuhata marsangak mahita parsangak mau putar aja silai sabungan marsangak mana kita mau paranda putar aja silai sabungan soal turpuk namar haujaku silalahina bolak horas manita